kweli kweli. Amaze ngo abitorere. Alafu watu wa kanisa uzamura ibiganza duheze bari. Inua mikono tumpe Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Abitorere ngo bishira hamwe baravuga ngo tuje gusenga. Watu wa kanisa wakaungamana wakasema twende kumuombea. Bishira hamwe abitorero baje gusenga. Wakajiunga pamoja na kwenda kuomba. Hanyuma ngo binjira mu chumba. Alafu wakaingia chumbani. Chumba barimo basengeramo. Chumba walichokuwa wakiombea. Ni chakindi kijya cyo hejuru. Ni kile cha juu. Chakindi Yesu yasizemwe abigisha. Kile Yesu aliwaacha wanafunzi. Kwa nyina wa Marko. Kwa mamake Marko. Niho bari mu maombi. Hapo ndipo walikuwa kwa maombi. Ngo barasenga. Wakaomba. Barasenga. Wakaomba. Hallelujah. Hallelujah. Imana ngwira manuka malaika manuka ngo akura Petero iyo yarari. Malaika akashuka na kumuondoa Petro pale alikuwa kwa ingamba zikomeye. Vita ambazo ni kubwa. Ubuhanga bwo kurwana urugamba. Utaalamu wa kupigana vita. Inashindiwa pahali ambapo hakuonekana. Nguvu zinazoshinda vita. Iyo hari ubumwe. Kukiwa na umoja. Abagaragara ku rugamba. Walionekana kwa vita. Aho urugamba rurabahaga. Pahali mapambano ilipo wale waliosimama. Si hizo nguvu zinazoshinda vita. Iyo hari ubumwe. Kukiwa na umoja. Abadahari batsinda urugamba. Wasio kuwepo hapo watashinda uko bizera imbaraga za Kwa maana wanaamini nguvu ibitambo. Kutii ni zaidi ya dhabihu. Turashima Imana kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Shukuru Mungu kwa jioni hii njema ambayo ametupa. Guterana ni kintu cy'ingenzi cyane. Kushiriki ni jambo la kawaida sana. Hari ababyifuza ndibikunde. Kuna wale ambao wanatamani lakini wasipate kubw'impamvu zitandukanye, kwa sababu mbalimbali. Hari abo biturukaho ubwabo. Kuna wale inatokana na wao kubera bataba biteguye, kwa sababu maybe hawajaandaa, kubera inyota nkeya y'ikigihe, kwa sababu ya kiu kidogo ya wakati kama. Akaba nabandi babishakisha bikanga kubera izindi mpamvu zitabaturutse. Kuna wengine ambao wanatafuta lakini zinakuja sababu zingine kutoka. Ndabizi neza ko nta muntu wageze hano. Najua hakuna yule amefika hapa atabigizemo uruhare bila kujukumika. Uvuge ngo amen. Sema amen. Umuntu wese waje guterana, kila mmoja aliyekuja kushiriki, hari imbaraga yashizemo kugira ngo abe hano. Kunazo nguvu ameweka ili awe hapa. Sinzi ko hari umuntu wabuzi yaja araza. Sijui kama kuna mtu ambaye amekosa pahali pa kwenda akakuja. Ariko nawe uko ndiye habuza ahubwo yaje ingenzi. Lakini naye hajakosa, amekuja pahali pa lazima. Nzanibuka hari umukobwa umwe wigeze kutubwira. Kunaye msichana mmoja amewahi kutuambia. Aratubwira ngo yatangiriye igitaramo mu Kigali. Akatuambia ameanza kufuata wengine tu. Ngwaza gusanga nawe yarafashwe. Na akaja kujipata naye ameweza kuokoka. Itangiriro ry'uko umuntu yatangiye, mwanzo wa vile mtu ameanza, burya naryo riba ririmo ubushake bw'Imana. Nayo pia ina mapenzi ya Mungu. Nubwo wo kwisanga byabaye, hata kama unaweza ukajipata imekuwa, ugatekereza wabigizemo na unafikiria eti hujaweza kujipata, haba hari Imana yakoze. Kuna kile Mungu amekifanya. Inyota yo kuza guterana, kiu ya kuja kushiriki, inyota yo kuza mu materaniro, kiu ya kuja kushiriki, ahandi ziva. Hakuna pale pengine unaweza pata. Ni Imana zituruka. Ni kwa Mungu inakotoka. Imana ni yizana, Mungu ndiye uleta, ikaganiriza umuntu, na anamuongelesha mtu, agatera intambwe yo kuza, na mtu anapiga hatua ya kukuja. Umuyobozi wa gahunda yabakiriye, kiongozi wa ibada amewakaribisha, naje nongeye kubakira ngo Imana iwabariki. Nami nawakaribisha tena, Mungu awabariki. Abahageze kare, wale ambao wamefika mapema, nabaje ku masaha baziyeho, na wale ambao wamekuja kulingana na masaa, Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Twakiriye abantu tutari kumwe muri iki kibanza. Tunawakaribisha watu ambao hatupo pamoja kwenye uwanja huu. Nabizi neza ko hari abantu bari kudukurikirana. Najua vema kuna wale wanaotufuatilia. Aho muri namwe turabakiriye. Pahali mlipo nanyi tunawakaribisha katika jina la Yesu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Mwegere mu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Karibie kwa muda huu wa kuchangia neno la Mungu. Ni umwanya w'ingenzi cyane mu materaniro. Huu ni muda wa maana sana katika ibada. Burya nta mwanya uruta uwundi. Hakuna muda ulio zaidi ya mwingine, kuko yose ni ingenzi, kwa sababu kila muda una faida yake. Hari abantu babiri bavuze ibintu bitandukanye. Kuna watu wawili waliosema vitu mbili tofauti. Ariko umwe nyine yari masobanura ico yumva, lakini kila mmoja alikuwa anaelezea kulingana na vile anasikia. Ibintu byose biza bibura babidefanda babisobanura, vitu ukosa wala ambao watazitetea. Ariko iyo gisobanuye kizakija kuba nkaho cyo kumvika, lakini ukiweza kuelezea itakani kama iko sawa. Umwe yaravuze, mmoja akasema ngo tugomba kuza turirimba cyane.
eti tunafaa kuimba sana, umwanya munini ngo ukaba kuririmba, muda mrefu unakuwa kuimba, ngo kubera kuko ngo mu ijuru tuzoririmba, eti kwa sababu mbinguni tutaimba, ngo tukaguma kwitoza ico tuzoja gukora, tunaendelea kufanya mazoezi ya kile tutaenda kufanya, ngo abantu baza barambirwa n'indirimbo, watu ambao uchoka na nyimbo, ngo sinzi iyo bazoje, sijui pale watakwenda, rero tuza dutinda ngo tubamenyereze, eti kwa hivyo tuendelee kukaa kwa nyimbo tuwazoeshe. Uwo ni umukunzi w'indirimbo, huyo ni anayependa nyimbo, ni umuntu ukunda indirimbo, ni mtu ambaye anapenda nyimbo, niwe uwavuze gutyo, ndiye ambaye amesema hivyo. Undi nawe avuga ijambo ry'Imana, na mwingine akasema neno la Mungu, aravuga ngo tureke kuririmba, ngo tuza turirimba buke, akasema tuimbe kiasi, ngo hanyuma ngo dusige umwanya munini w'ijambo ry'Imana, eti tuache muda mrefu wa neno la Mungu, ukubera kuko mu ijuru ngo tuzoririmba, eti kwa sababu mbinguni tutaimba, ngo tureke tuzobikore bihagije twageze, wacha tufanye ikitosha kufika huko. Urumva icyo umuntu akunda nyina azamenye, kile mtu anachokipenda anajua vile ya kukitetea, azamenye hagisobanura kwa arico anajua vile ya kutetea vile, ariko byose nukubikora, lakini yote lazima tugusie. Reka dusabe Evangeliste Socrate, chatumsie Evangeliste Socrate aze kudufasha gusoma, akuje kutusaidia kwa kusoma gitabo cyo kuva Kutoka igice cya 17 murongo 8 rasoma ageze ku murongo wa 16 ni nkaharehareho buke, atasoma mpaka 16. nico gice nyine ayo ni inkuru ayisome yose ayirangize, hiyo ni story tutasoma yote ariyo tuza kuganira, na hiyo ndiyo tutakuja kuzungumzia. Nanjye ndaza gusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana, nami nitakuja kusoma Yohana mtakatifu gice cya 17 nacho 17 mlango, gice cya 17 nakomeza asome sura yake ya 17 kama amefika. Mu izina rya Yesu Kristo, gitabo cyo kuva ibice 17 guhere ku murongo wa 8. Kutoka 17 aravuga ngo umutwe w'amagambo ngo Abemeleki barwanya Abisiraheli, Mose arabasabira baranesha. Maze haza Abameleki barwaniriza Abisiraheli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo mugende murwanye Abameleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abameleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisiraheli bakanesha, yayamanura Abameleki bakanesha. Maze amaboko ye araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abameleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abameleki, bakibagirana mubo munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro acita Yehova Nisi, aravuga ati, Uwiteka yarahiye ko azajya arwanya Abisiraheli ibihe byose. Abameleki ibihe byose. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yohana nanone soma Yohana mtakatifu igice cya 17 murongo wa 20 n'uwa 21 mstari wa 20-21. Dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 17:21. Ngo bose babumwe nkuko wowe uri umwe muri nge. Kadukongere dusubiramo. Ngo bose babumwe nkuko uri muri nge, Data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye ego anga dukomeze hepfo washoje uwo murongo nuko nguko kadusubiremo. Ngo bose babumwe nkuko uri umwe, nkuko uri muri nge Data nanje nkaba muri wowe, ngo nabo babumwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Amen.
umuntu umwe gusa niwe wikirije iyo ame. Mmoja tu ndiye ameweza kuitika. Babaye unyine mvuze hasuje batatu. Sai kumejibu watatu. Imana ishimwe ko muri kugenda muzamuka. Mungu asifiwe kwa kuwa mnaenda mkiwa wengi. Buriya iyo tuvuga ngo ame, tukisema amen, uba wemeje izo usomye avuze cyangwa ibyo uvuga avuze. Umekubali, umeitika, umekubaliana na yale yule aliyesema. Umesema iwe namna hiyo. Tugiye kuganira ijambo muri ibi bice dusomye. Tutaweza kuzungumza maneno ambayo tumeweza kusoma. Dusomye mu bice bibiri. Tumesoma sura 2. Rimwe ni isengesho rya Yesu. Moja ni ombi la Yesu. Yindi ni intambara Yoshua na Mose barwana. Ingine ni vita ambayo Musa na Yoshua wameweza kupigana. Ariko uko turibuze kuganira, lakini vile tutaweza kuzungumza, turaganira kuri iri sengesho Yesu yasengeye abigisha. Tazungumza juu ya ombi hili ambalo Yesu ameombea wanafunzi. Utwo ijambo tugiye kuganira ku bumwe. Tutazungumza juu ya kuwa mmoja. Ubumwe. Umoja. Ndavuga mu igice kimwe gusa ntabwo ari byinshi. Nitaweza kuzungumzia sura moja tu, si nyingi. Tuvuga ngo kuki dusabwa kubumwe. Kwa nini tunaombwa kuwa mmoja? Kubera iki dusabwa kuba. Kwa nini tunaombwa kuwa mmoja? Iryo jambo tugiye kuganira. Ni hilo neno ambalo tutakuja kuzungumza. Niteguye kuvuga ngo amen. Sema amen. Mbarikiwe sana. Zambabwira ngo iki kinyoma cukubesha umuntu ko turi kumwe. Hii uongo ya kumwambia mtu tu pamoja. Donc iyo muri gusubiza nubwo woba wunamye wicuruka uvuga ngo amen. Mkijibu hata kama umeinama ukiinuka unasema amen. Mbona ngaho turi kumwe. Naona ni kama tuko pamoja. Ico kiremewe ntawo gihana. Hiyo inakubaliwa, hakuna yule anaweza. Muza mu gerageza kwerekana ngaho turi kumwe. Jaribu kuonyesha kuwa tu pamoja. Yesu iki gice cya 17. Yesu sura hii ya 17. Ubutumwa bwiza bwa Yohana mtakatifu. Bazaba gitekere ni Yesu ari masezera abigishwa. Yesu alipokuwa akawaaga wanafunzi. Abasezera bwa nyuma agiye gutandukana. Akiwaaga akielekea kuachana na wao. Ichifuzo yari masengera. Hitaji alilokuwa akiombea. Ichifuzo gikomeye y'abasengera. Hitaji kuu ambalo ameombea. Isengesho riruta yandi y'abasengera. Ombi kuu alilowaombea. Yaravuze ngo data, akasema Baba, sinshaka kubakura muri iyi si. Sitaki waondoe ulimwenguni. Ariko ndabasabira kugira ngo yibarinde. Bali na waombea ili walindie katika dunia hii. Amen. Haleluya. Iryo ni rimwe y'abasengera. Hilo ni moja alilowaombea. Kugira ngo barindirwe mu isi. Ili waweze kulindwa duniani. Ubwa kabiri, pili, arabasengera ngo ubwo bazaba mu isi. Akawaambia ya kuwa watakuwa ulimwenguni. Numara kwibarindiramo. Baada ya kuwalinda ulimwenguni, uzabagira umwe. Wafanye kuwa mmoja. Bazabe mu buzima bwo kuba. Wakae maisha kuwa mmoja. Yesu yari masezeraje mu. Yesu alikuwa naaga akielekea mbinguni. Asabira abigishwa be. Alikuwa akiwaombea wanafunzi. Niryo sengesho rikomeye. Ndilo ombi kuu. Nizo mbaraga zikomeye. Ndizo nguvu kuu. Haleluya. Nizo tugiye kuvugana. Ndizo ambazo tunataka kuzungumza. Kubera ikabasengeye ibindi. Kwa nini hawajaombea mambo mengine? Akifuza ko bazabumva. Lakini alitaka wao wa mmoja. Hari impamvu zitandukanye. Kunazo sababu tofauti. Impamvu ya mbere itorero. Sababu ya kwanza kanisa. Cyangwa se umuryango. Ama jamii. Cyangwa se abaturanyi. Ama majirani. Impamvu ya mbere tugomba kubumva. Sababu ya kwanza ya kutufanya tuwe mmoja. Niriya twasomye mu Kuva. Ni hiyo ambayo tumesoma katika Kutoka. Kubera ko turi ku rugamba. Ni kwa sababu tu vitani. Kugira ngo dutsinde urugamba. Ili tuweze kushinda mapambano. Kugira ngo urugamba duhagazeho turutsinde. Ili vita tuliyosimama tuweze kushinda. Harasabwa ubumwe. Inafaa umoja. Muvuge ngo amen. Sema amen. Turi rugamba rugoye. Tupo vitani ambayo ni kubwa. Intwari ikomeye Satani akoresha kugira ngo adutsinde. Silaha kubwa ambayo Ibilisi hutumia ili aweze kutushinda. Akoresha matengano. Anatumia matengano. Aducamo. Anatutenga. Iyo abantu bacikamo. Watu wakitengana. Iyo ahantu hatari ubumwe. Bali kama hakuna umoja. Satani azineza kuko aboneraho inzira yo gutsinda urugamba. Ibilisi anajua atapata njia nyepesi ya kuweza kushinda vita. Iyo abantu babaye umwe. Lakini watu wakiwa mmoja, nubwo baba bafite intege, hata kama wanao udhaifu, ariko hari ubumwe. Lakini kukiwa na umoja, nta rugamba na rumwe rutatsinda n'abantu bafite ubumwe. Hakuna vita ambayo mwezi kushinda mkiwa na umoja. Abantu babayeho muri ubwo buzima. Watu ambao wameishi kwa maisha kama na hayo. Amen. Amen. Abantu babayeho mu buzima bw'intambara. Watu ambao wameishi maisha ya vita. Abahanga bazi gutegura urugamba. Wale wataalamu wanaojua kuandaa vita vizuri. Iyo agiye gutangira urugamba, akienda kuanzisha vita, ntabwo afata ingabo zose afite, hata chukua wale askari wote anao ngo azishirireyo rimwe ku rugamba, ete waweke wote kwa mapambano. Hariza siga zo kuja gutabara abandi. Kuna wale atawaacha nyuma wa kwenda kuwasaidia wengine. Kuko iyo bagendeye rimwe, maana wakienda wote moja, batsindirwa rimwe, wanashindwa wote ni moja. Igituma
igituma babikora gutya, lakini kwa nini wanaacha hivyo? nukugira ngo bamwe intege nke niziba, Ni ili wamoja wakipatwa na udhaifu, iyo habonetse umuntu gutabara, ukipata mtu wa kukusaidia, arizo mbaraga z'ubumwe, ambazo ndizo nguvu za umoja, urugamba ruroroha kurutsinda. vita itakuwa nyepesi kushinda. Ariko iyo utewe udafite ugutabara, Lakini ukipigwa bila mtu wa kukusaidia, biroroshe kugira ngo dutsinde. nyepesi sana ili tuweze kushindwa. Amen. Amen. Ubundi urugamba rwose washora, Vita yote unaweza ukaianzisha uri kumwe n'umuntu mutemera, ukiwa na mtu ambaye hamukubaliani, uri kumwe n'umuntu mutizera, ukiwa na mtu ambaye hamuaminiani. rugora gute? Inasumbuaje? Tuvuze pointi ya mbere ngo tugomba kuba umwe. Tumesema ya kwanza tunafaa kuwa mmoja kubera ko turi ku rugamba, kwa sababu tu vitani. Imbaraga zo gutsinda urugamba, nguvu za kushinda vita ziva mu bumwe, zinatokana na umoja. Iyo muri ku rugamba rumwe, mkiwa vitani moja, harimo kutizerana, ikiwemo kutoaminiana, harimo kutemerana, ikiwemo kutokubaliana, hatarimo gushigikirana, isipokuwemo kusaidiana, uhangana n'umwanzi, unapigana na adui, uhangana n'uwo muri kumwe nawe, na ukipigana pia na yule ambaye mko pamoja na yeye. Kandi muhangana gute? Na mnapigana kivipi? Ureba imbere ku mwanzi aho ari, unaangalia mbele pahali adui alipo, ukazusubira ukareba kuko utizeye uwo muri kumwe, na unarudi tena na kuangalia yule mnaye, kwa sababu utekereza ibintu bibiri, unamfikiria mambo mawili. uzuvuga ngo uyu muntu arashobora kungirira nabi, unaona huyu mtu anaweza akanitendea vibaya, cyangwa arashobora kunta ku rugamba, ama anaweza akaniachilia vitani. Ariko iyo ahantu hari ubumwe, lakini kukiwa na umoja, mwese mufokasinga guhangana n'umwanzi, nyote mnatazama adui, kubera ko kubuzi nguko bimeze kose, kwa maana unajua vile itakavyokuwa, ubwo ndi kumwe na ndanyuze, kwa kuwa tu pamoja. Haleluya, haleluya. uru rugamba turarutsinda, hii vita tutashinda. Imbaraga nke z'itorero, nguvu kidogo za kanisa, imbaraga nke za korali, nguvu kidogo za kwaya, imbaraga nke z'itsinda, nguvu kidogo za kundi fulani, aho zihera gutsindwa, pahali zinaanzia kushindwa ni ukudashira hamwe, ni kutoweka pamoja. Amen. Amen. Ariko ahantu hose hari ubu, lakini kila pahali kukiwa na umoja, uko rwaba rumeze kose, hata vita ikiwa na mnavipi, imbaraga zose umwanzi yahaguruka, nguvu zote ambazo adui anaweza akaleta, aho asanze ubumwe, pahali atapata umoja, aratsinda, atashindwa. Haleluya. Haleluya. Mose aragenda ngo bageze i Refidimu, Musa akaenda walipofika Refidimu. Dutegere ku rugamba rw'i Refidimu, tuanzie hapo kwa vita ya Refidimu. Refidimu. Nkuvuzeho buke, ni hapo ndipo nitazungumzia kidogo. Nimosoma ya magambo, nikisoma maneno haya nafashijwe cyane, nimeweza kubarikiwa. Haleluya. Haleluya. Tanze haleluya. Shout haleluya. Murayakira, tapokea, muzamure ibiganza, inua mikono. Amen. Refidimu ngo barahageze, utarasoma kiriya gice ari amavezi twasomyemo, kabla ya kusoma hizo sura tumesoma muri iki gice cya 17, kwa huu mlango wa 17, ikibazo cha mbere basanze, tatizo la kwanza walilopata Refidimu, ngo batewe n'inyota, wameweza kupigwa na kiu, ubutayu burabo, jangwa likawafikia, hari mu butayu butagira amazi, kulikuwa ni nyikani ambako kuna abantu ngo bitotombera Mose, watu wakaweza kunungunika juu ya Musa, abantu ngo barasakuza cyane, watu wakapiga kelele zaidi, abantu bararira babwira Mose, watu wakalia na kumwambia Musa, iki wadukuriye muri Egiputa, ni hili lilikufanya utotoe katika Misri? Hanyuma Mose arasenga, alafu Musa akaomba, abwira Imana, akaambia Mungu, Imana ibaha uburyo bari burwana go rugamba, Mungu akawapa mbinu ya kupigana vita hii, baratsinda babona amazi, wakashinda wakapata maji. bamaze kubona amazi, baada ya kupata maji nibwo ngo bigiye imbere, ndipo wakasonga mbele, bahura n'urugamba, bahura n'umwanzi, wakapatana na adui. Amen. Amen. bahura n'umwanzi, wakapatana na adui. Abameleki ngo barabita, Meleki wakakaa mbele yao, bahangana n'Abameleki, wakapigana na Wameleki. Hanyuma Mose, alafu Musa abonye abanzi baje, alipoona adui wamekuja, munegera aho hantu, sikiliza hapo, afata Yoshua, akamchukua Yoshua, aramubwira ngo Yoshua, akamwambia Yoshua, toranya ingabo, wewe chagua jeshi, uje askari, ku rugamba, nenda vitani, uje kwitanga umwanzi, nenda mapambano upigane na adui. Hanyuma Mose nawe, alafu mimi ngo nawe ari buzamukaje ku musozi, Musa naye ataenda huko kileleni kwa mlima. Urugamba ruri imbere yabo, vita ipo mbele zao, umwanzi ari mu maso, adui yu machoni. Mose nk'umuyobozi, Musa kama kiongozi, aravuga ngo njewe ngiye ku musozi, akasema mimi naenda mlimani. Israel n'amazi bari bamaze kumwa, na hata maji ambayo walikuwa wamaliza ukunywa, inyanja itukura bari bambutse, bahari nyekundu ambayo walikuwa wamevuka, ibitangaza n'ibimenyetso byakorewe muri Egiputa, maajabu ambayo yamefanyika katika Misri, zari byavuye mu nkoni ya Mose, ilikuwa imetokana na fimbo la Musa. muvuge ngo amen.
inkoni ya Mose, fimbo ya Musa, Imana yaramubwiye ngo ese ufite iki? Mungu akamwambia una nini? Iyi nkoni niyo uzakirisha Hii Israeli. ndiyo fimbo utakao waponya wana Israeli. Hanyuma tekereza, Alafu fikiria, Mose abwira Yoshua, Musa akimwambia ngo Yoshua, wowe ja ku rugamba, wewe nenda vitani, nimara jewe mimi n'inkoni pamoja na fimbo ngiye ku musozi. naenda mlimani. Cyo kintu ndicumvikana. Hiyo jambo halieleweki. Iryo jambo ntiryumvikana. Hilo neno halieleweki. Mose, Musa imbere ya Israeli, mbele ya Israeli yari ameze nk'Imana. alikuwa kama Mungu. Bari bamufashe nk'Imana. Alikuwa anachukuliwa kama Icyo Mungu. bakeneraga cyose, Kile wangelitaka chote bagisabaga Mose. walikuwa wanamuomba Musa. Mose akagisaba Imana. Musa anaomba Mungu. Noneho urugamba ruraje. Sasa vita imekuja. Arababwira ngo ndigenda wewe Yoshua. Akawaambia nenda wewe Yoshua, Jewe ngiye ku musozi. mimi naenda mlimani. Intege nk'abantu batemera. Udhaifu ambao watu hawakubali. Haleluya. Ingamba zikomeye, Vita ambazo ni kubwa. ubuhanga bwo kurwana urugamba, Utaalamu wa kupigana vita hatagaragara. inashindiwa pahali ambapo hakuonekana. zitsinda urugamba, Nguvu zinazoshinda vita iyo hari ubumwe, kukiwa na umoja, abagaragara ku rugamba, walioonekana kwa vita, aho urugamba ruraba hahagaze, pahali mapambano ilipo, wale izo waliosimama, mbaraga zitsinda si urugamba. hizo nguvu zinazoshinda Iyo vita. hari ubumwe, Kukiwa na umoja, abadahari batsinda urugamba, wasio kuwepo hapo watashinda uko vita, bizera imbaraga za kwa Giya. maana wanaamini nguvu ambazo zimeenda hapo. Yoshua kubwumvikana Yoshua kwa sababu ya no kuelewana kumvira ubuyobozi, na kutii uongozi, aravuga ngo nubwo Mose icyo avuze kitumvikana, akasema hata kama kile ambacho Musa amesema hakisikiki, nubwo icyo ambwiye kigoye, hata kama kile ambacho ameniambia ni kigumu, nubwo icyo avuze kinyuranye nuko dusanzwe dutsinda urugamba, hata kama kile ambacho amesema ni tofauti na vile tunashinda vita, ubwo Mose Musa azi icyo avuze, anajua kile alikisema, azi icyo agiye gukora. anajua kile atakachokifanya. Hanyuma aramanuka Akashuka, aja ku rugamba. kateremka kwenda vitani. Yoshua ngo yahangana n'abantu, Yoshua akipigana na adui. Mose ku musozi iyo yagiye, Musa mlimani pale ameenda, werashitse arapfukama arasema, amepiga magoti na kuomba, azamura amaboko. akainua mikono. Mu kanya gato nicaye, nari maze kwandika hariya, nari maze kwandika ka message, Nimekaa baada ya kuandika message, nari nshuje ko pastor yarayanditse nawe, nilikuwa nimejibu ile pastor ameandika. yari yanditse abwira abantu dufitanye gahunda ya masengesho hano nimugoroba. Alikuwa ameandika akiwaambia watu ambao nyuma y'amateraniro dufite amasengesho hano y'abayobozi, tuna maombi ya viongozi. hari umwe wari wanditse ko adahari, Kuna mmoja alikuwa ameandika ya kuwa hayupo, noneho ngo abahari babasengere. kwa hivyo wale ambao hawapo waombee. Nanjye nari mubwiye ahubwo namwe musenge, Lakini nami nimemwambia nanyi muombe. tidukeneye ababoneka gusa, Hatuhitaji wale ambao urashobora watapatikana tu. kutaboneka ugasenga. Unaweza usipatikane lakini unaomba. Imbaraga zitsinda urugamba, Nguvu ambazo zinashinda vita, iyo hari ubumwe, kukiwa na umoja, abahari n'abadahari wale ambao wapo na wale ambao hawapo bakora cya kindi baraga. wanafanya kile ambacho wameagana. Yoshua ngo Mose yazamura amaboko, Musa akiinua mikono, abanzi bakigira, adui wanasonga. yamanura amaboko, Akishusha mikono, abanzi adui wanawasogelea. hanyuma Alafu abandi bagabo nabo barahaguruka, waume wengine wakasimama, Aroni na Huri Aaron pia na Huri, nabo ngo bareba uburyo Mose ahayako, wakaangalia vile Musa anafanya. bari bitegeye urugamba. Walikuwa wanaitazama Seko vita. muri bukuko twatuvuga, Mnakumbuka vile tunavyosema? gute twatuvuga, Tunasemaje? ubumwe, Nguvu za tugomba umoja. kuba umwe kubera ko turi ku Tuwe rugamba, mmoja kwa sababu tu vitani. tugomba gushira hamwe kubera ko kumwanzi Tunafaa kujiunga pamoja kwa maana adui yu pamoja, yu Hallelujah. hapo. Amen. Hallelujah. Aroni na Huri nabo barareba, Aaron pia na Huri nao wakaangalia, baravuga ngo natwe wakasema nasi hari icyo tugiye gukora. kuna kile ambacho tunafaa kukifanya. Isomo rinini naho riri mwumve cyane. Somo ni hapo. Abantu bikigiye, Watu wa wakati huu, abantu duhagurukanye muri iki, watu ambao tunasimama na wao wakati kama na ikibazo huu, kimwe dufite, tatizo moja ambalo tunalo, ikibazo aho kiri, tatizo pahali lilipo, nababona intege nke z'abandi, ni wanaoona udhaifu wa wengine, nababona aho abandi ni bananira. wanaoona pahali wengine wameshindwa. Icyo tugomba kumenya ku bumwe, Kile ambacho tunafaa kujua kwa umoja, aho umwe ananiriwe pahali mmoja ameshindwa, niho imbaraga zawe zihera. ndipo nguvu zako zinaanzia. Muvuge ngo amen. Sema amen. Aho we unaniriwe, Pahali wewe umeshindwa, haryo uzuhunga wigirayo ngo uyu yabaye umunyandege, hapo ambapo unakimbia eti wewe amekuwa mdhaifu, iyo vide niwe wari kuyinjira, hapo hiyo mwanya wewe ndio ungeijaza. hariya yatsikiye niho wari kuyinjira, Hapo pahali ameanguka ndipo wewe ariko ungeingilia. ikibabaje, Lakini huzuni, aho wari gufatira, pahali ungelichukulia, ntabwo wabaye maso. hukuwa macho.
ntabwo wegereye nawe ngufatiraho nawe huku karibia uchukulie kugira ngo urugamba rutsinde ili vita iweze kushinda. ese buriya ninde watsinze ruriya rugamba? Ni nani alishinda vita hiyo? Aroni na Huri. Haroni pia baravuga ngo ubwo Mose yarusha azamura amaboko, wakasema kwa kuwa Musa amechoka akiinua mikono, bazana ibuye bararitereka hasi, wakaleta jiwe wakaliweka chini, hanyuma baravuga ngo natwe turafata amaboko, wakasema nasi tutachukua mikono kugira ngo urugamba rutsinde. tamshika mikono ili vita iweze kushindwa. Wacha nikwambie. Amen. Haleluya. Aho ubona bifira, pale unaona inaharibikia, ayo maso kwereka ibyatumye bitagenda, hiyo macho inayokuonyesha kilichofanya isikuwe sawa, tiwabiboneye kugira ngo unegura abandi ko bantu hukuona ili uweze kuwachamba wengine kwa sababu wameshindwa. Ntuzerekwa kugira ngo ugende uvuga ko byabacika, hujaonyeshwa ili uende ukisema eti imewashinda, ahubwo wari uhabonye, lakini ulikuwa umeona kugira ngo nawe ufatiraho, ili nawe uanzie hapo. ariko cha kushangaza mugani wabanga, lakini cha kushangaza nukurangaye, ni kwa kuwa umezuba, nukuri museka kwa bandi byabafanye, unacheka wengine imewaharibikia, kanda hariho wari kwinjira, na hapo ndipo ungelianzia ukiingia. Amen. Amen. Imbaraga Yoshua yatsindanye urugamba, nguvu ambayo Yoshua ameshinda vita, yaza zikura mu kuzamura amaboko kwa Mose, alikuwa anatoka kuinua mikono kwa Musa. Imbaraga Mose yafashijemo Yoshua, nguvu ambazo Musa amemsaidia Yoshua, Aroni na Huri bafasha amaboko, Aroni pia na Huri wakaweza kumshika mkono. Ikibazo, tatizo. Amen. Haleluya. Ikibazo nkubaza no, swali ambalo nitauliza leo, na intervention yawe iri, kwani kusaidia kwako kuko wapi? iyo ubona ibintu bipfa, ukiona vitu zinaharibika, cyangwa iyo ubona byandi babitunganyije, ama ukiona wengine wakiwa wamezifanya zikiwa sawa, uruhare rwawe rurangana gute? Jukumu yako ni ipi? Uruhare rwawe rurihe mu jukumu yako iko wapi kwa kuandaa vitu? Hari umuririmbyi waririmbye, kuna mwimbaji ambaye ameimba, aravuga ngo nutabasha kuja kure, akasema usipoweza kwenda mbali, cyangwa nutabasha gushemuka ngo wigishe nka Paulo, ama usipokuwa mtu anayejua kuongea na kufunza kama vile Paulo, ngo nino harabapagana, hata huku kunao ambao hawajaokoka, unaweza ukamrudishia Yesu. Biriya byose uhora uvuga, hayo yote ambao unaendelea kusema, biriya uvuga ko zapfuye, hayo ambao unasema imeharibika, hari uzubona president ananiriwe, hapo ambapo unaona president ameshindwa, hari uzubona pastor ananiriwe, hapo unaona pastor ameshindwa, naho nyine ni hapo niho akazi kawe gatanga, hapo ndipo kazi yako inaanzia. Naringiye kuvuga ngo se norangiza sinoba ndangije, nilikuwa nataka kusema je, tukimalizia hapa tumeongea kibazo cy'abantu bikigi, tatizo la watu wa kisasa, iyo abonye ahunda naniri, akiona pahali mwingine ameshindwa, ibipamvu yo kwigirayo cyane, inakuwa sababu ya kusonga zaidi, ariko ryari hishurirwa, lakini ilikuwa ni ufunuo ngo nao ushire haka, ili nao uweze kuweka mchango wako, hanyuma ni mutaha mwese, alafu mkirudi nyote muhimbaza Imana ko ku rugamba rwatsi, msifu Mungu kwa maana vita imeweza kushindwa. Tugomba kuba umwe, lazima tuwe mmoja kugira ngo dutsinde urugamba, ili tuweze kushinda vita. Yoshua iyaza gutekereza ko Musa amuterera, kama angelifikiria kuwa Musa atamwachilia, iyaza gutekereza ko Musa amushutse, kama angelifikiria kuwa Musa amemdanganya, kumubwira ngo aje gutega abanzi, kumwambia aende kupigana na adui, hanyuma waravuga ngo aje gusenga, alafu yeye aende kuomba, urugamba rwari kubanani, vita ingeliwashinda. iyo Musa atekereza, Musa angelifikiria, iyo Huri na Aroni bamwicarira, kama Huri na Aroni wangelifikiria, bagatekereza kubera ko kwibata haye inshingano zo kuja ku rugamba, na kufikiria eti kwa sababu hatujapewa jukumu la kwenda vitani, na kusikia kwa wao wamewaachilia hajawapea jukumu kama viongozi, wangelikana kuendelea kumtazama. Abantu benshi muri iki, unajua watu wengi wakati kama babayeho bategereje ko abandi bananirwa, wanakaa wakingojea wengine washinde, bahagaze bategereje ko bareba abandi, wanakaa wangojea wengine waweze kushinda. Ariko reka ngubwiye, lakini wacha nikwambie, reka ngubwiye, wacha nikwambie, uraramukucecetse, utanyamanza, bizakunda biturutse ku bandi, itaweza kwenda sawa kutokana na wengine, lakini ingelikuwa vema urugamba runeshe, vita ikishindika, na ushize haka, nawe ukiwa umeweka mkono wako, watekereza ngo gufata amaboko ya Mose, kifikiria kushika mikono ya Musa, wavuga ko ntacyo barimo, unaweza ukasema hakuna jambo wamefanya, wavuga ko Yoshua wari mahangana n'aba, eti Yoshua ambaye alikuwa anapigana na adui. Muri urugamba isomo rya mbere, kwa hii vita somo la kwanza utakalolitoa ni iryo, ni hilo, lirumvikanye, umeelewa? Ku rugamba rw'Refidimu, katika vita ya Refidimu, icyambere kwanza nukumva ko buri wese, ni kusikia kuwa kila mmoja afite mu ruhare kugira ngo urugamba rutsinde, anaye jukumu ila vita iweze kushinda, kandi
Na tena ugomba kumenya aho uhera. Lazima ujue pahali pa kuanzia. Kandi aho uhera sahani. Na pahali pa kuanzia si pengine. Ni hari yundi yanani. Pahali mwingine amechokea. Nzangu ndakubabwira. Wanga napenda kuambia. Hari abantu baza mu rusengero. Kuna watu ambao wanakuja hekaluni. Noneho wasanga wenda mvuge intebe ku rugero. Ukipata kwa mfano vita. Yareba intebe. Akiangalia vita. Akabona wenda hari intebe iriho nk'akavumbi. Anaona maybe kiti iko na vumbi. Gusa abadiyakoni bagiye. Anasema je, dikoni wameenda wapi? Hiyo ni occasion. Hiyo ndiyo fursa. Ni umwanya nao ubone ho. Huo ni fursa ambayo umepata na wewe. Ni umwanya ubonye nao kwa hana. Ni fursa uliyopata ya kusimama hapo. Kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze. Ili ufalme wa Mungu uendelee kuinuka. Amen. 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 Hallelujah. Abantu icyinshi bategereza abandi. Watu mara nyingi wanga wanaongojea wengine. Babona hari umwanya w'abantu ugeze ntibawukoze neza. Wakiona kuna muda wa wengine ambao hawatumiki vizuri. Abaririmbyi bagiye. Je, waimbaji wameenda wapi? Abaririmbyi bagiye. Waimbaji wameenda wapi? Bayumbe bagiye. Waombezi wako wapi? Abanyamasengesho bagiye. Wana maombi wako wapi? Abamama bagiye. Wamama wako wapi? Iki ni gikorwa cy'abamama. Hii ni kazi ya wamama. Iki ni gikorwa cy'abagabo. Hii ni kazi ya waume. Reka ngubwire ngo hari uzobona habuza bahari. Wacha nikwambie pahali utaona kumekosa mtu wa kusimama. Menya ngucatumye uhabona no kugira ngo ugire ico. Kilicho kufanya uone hapo ni ili uweze kufanya jambo. Izo nizo mbaraga z'ubumwe. Hizo ndizo nguvu za. Ariko hatari ubumwe. Lakini pahali hakuna umoja. Bazavuga ngo ibi ni iby'abarona. Wanasema hii ni akina fulani. Ibi ni iby'abarona. Hii ni akina fulani. Ibi birareba bari. Hii na wahusu wa akina fulani. Mureke turebe ko bibafana. Wacha tuangalie ikiwaharibikia. Mani tubabarire. Mungu atusamehe. Cha kabiri. Ya pili. Yoshua waruhanganye n'abantu. Ambaye alikuwa anapigana kwa vita na watu. Urebye hano. Ukiangalia hapa. Ureze mu buryo busanzwe. Ukiangalia kwa mambo yanayodhihirika. Urashobora gutekereza ko ari wowe wari ufite umurimo ukomeye. Unaweza ukafikiria yeye ndiye alikuwa na vita kali. Urashobora gutekereza ko ari wowe wari uhagaze ku mukingo. Unaweza ukafikiria ndiye alikuwa anashikilia nguzo kuu. Ariko Mose amaboko yazamana. Lakini mikono ya Musa ilikuwa inashuka. Yoshua uhanganye n'abanzi bakamusubiza. Yoshua ambaye alikuwa kwa mapambano anarudi nyuma. Icyakabiri kirimo. Ya pili. Nukuvuga ngo nawe ufite icyo urimo ukora. Nawe ambao una kile unachokifanya. Nawe ufite icyo watunganya. Nawe ambacho kuna kile umekiandaa vizuri. Simpambizera mwa Kristo. Siwaamini. Ariko ndihaburamo nk'ababi. Lakini hakutakosa kama wangapi. Simpambizera ko muhamwumva. Sijui kama mnaelewa. Ko murabyumva neza. Mnaelewa vizuri. Cyangwa tuzana ururimi rwa gatatu. Ama tulete lugha nyingine. Narivuze ngo isomo rya kabiri riri. Kwa nasema somo la pili ambalo limo hapo. Wewe uzubikora bigatunga. Wewe ambao unafanya na kuiandaa vizuri. Hari umuntu nigeze mbona aheruka kuvuga ku mukozi w'Imana umwe yarimo avuga ni ibi byahangaha byaje byo kuri YouTube. Mtumishi wa Mungu alikuwa anazungumza juu kwa YouTube. Yaravuze ngo igitangaza ukuntu ngo bari mu kwishura abakondukteri ngo batera. Akasema vile wanawalipa wale wanaoongoza makwaya ngo bagasiga babakira na kuacha wale ambao wanaitika. Ishura abacuranzi wanawalipa wapiga kinanda undi bishura baza babyina na wasiwalipe wanaocheza. Harimo ngahishurirwa gucyanya. Kuna ufunuo hapo. Rirahonga. Icyo naringiye kuvuga mu kile ambacho nilikuwa nataka kusema ni hiki. Ngo icyo uzakora cyose kigatunga. Kile utakachokifanya chote kiwe sawa. Icyo uzabona ko wagishoboye. Kile ambacho utaona umeweza. Uzirinde cyane. Ujilinde sana. Uzirinde cyane. Jilinde zaidi. Hari izindi mbaraga utari mubona. Kunazo nguvu zingine ambazo uoni. Hari izindi mbaraga utazi. Kuna nguvu zingine ambazo uzijui. Zatumye zilizofanya bigenda neza. Iwe sawa. Bado hamjasikia. Icyo uzabona ukoze kikagenda neza. Kila ambacho umefanya na ukaona kiko sawa. Tuzumve kuri wewe. Usisikie kwa upeke yako. Menya ko hari izindi mbaraga zihisha hano. Jua kuna nguvu zingine ambazo zimezificha pahali kwingine. Nibutsa kandu kamwe. Nimekumbuka jambo moja. Amen. Amen. Muracyari sawa? Uko sawa bado? Nari navuze impamvu nkazingahe nza kuvuga zituma tugomba kuba umwe. Kwa nimesema sababu kama ngapi ambazo zinatufanya tuwe mmoja. Iracyari imwe. Hii ni moja. Ndavuga n'izindi nkazingahe. Tasema zingine kama ngapi. Inza amasaha pastor yanditse ni uza wandika program. Kandi nza nubahiriza amasaha sinzi nimba nzo nanjye ngakabya simbisi. Narivuze ngo nari nibutsa kantu kamwe. Nilikuwa nimekumbuka jambo moja. Munsi umwe nari ahantu. Siku moja nikiwa pahali. Nari nazindutse nari mu safari ahantu. Nilikuwa nimesafiri pahali. Ndara ahantu nari nagiye kuramutsa umuvandimwe. Nikalala pahali nilikuwa nimeenda kumsalimu ndugu. Turararana nawe. Tukalala hapo kwake. Turasenga cyane. Tukaomba pamoja. Twaraganiriye turasenga turaryama. Tumezungumza tukaomba alafu tukalala. Ngo buje guca turongera turazuka turasenga. Usiku wa manane tukaamuka na kuomba.
kandi uwo muntu yari umusirikare, na huyo mtu alikuwa ni askari, akaba yari afite abasirikare biwayoboye, akawa alikuwa na askari ambao anawaongoza. Noneho akaba hari ahantu yari yabatumye, alafu kuna pahali ambapo alikuwa amewatuma kazi, alikuwa amewatuma pahali, kandi ahantu bari bagiye nyine mu kazi kabo na pahali walikuwa wameenda ni kwa kazi yao, bamwe barakazi, wamoja wanajua. No bashike walipofika akazi bari bagiyemo ntibyako, kazi ambayo walikuwa wameenda haikuwezekana. N'umuntu bari bagiye kuzana nyine, ni mtu ambaye alikuwa ameenda kuleta bari bagiye kumutega ahantu yari guca ngo bamuzane, walikuwa wameenda abaramutse aho bari, alafu awasalimie pahali walikuwa. No bashike kwa bahati mbaya, alafu walipofika kwa bahati mbaya ntibyakunda, haikuwezekana. Bahageze nyine haraka circumstance kabaye ntibyakunda, walipofika kuna bagarutse babwira sababu haikuwezekana, shebuja nyine ko zagenze, wakamwambia yule kiongozi vile bizakurikiyeho namwe murabyumva, kilichofuata nanyi mnasikia. No sigarana nawe twembi, sasa tukabaki na yeye. Namubwira ati wa nyamara aba bahungura barengana, nikamwambia lakini hawa vijana ni kama unawadhibu bure. Niba wibuka mu rukerera turimo dusenga, kama unakumbuka usiku wa manane tukiomba, muzifuzo twasenge, kwa mahitaji ambayo tumeombea, twasengeye abagenzi, tumeombea wasafiri, twasenze ngo Imana irinde abagenzi, tumeomba Mungu awalinde wasafiri. Ubwo ahubwo lakini ni wewe ufite mu ruhare, wewe ndiye ambaye umejukumika. ya huduma twakoze mu rukerera, ile huduma tumefanya asubuhi ndiyo yatumye akazi kaba bahungu, ndiyo imefanya kazi ya vijana ishindwe. Nonega ushaka noba mbasabiye nk'imbabazi, kwa hivyo naweza nikawaombea msamaha. Sinzi uko ako kando kari kaje, sijui vile jambo hili limekuja. Kwa nini imekuja? Narimvuze ngo ico uzageraho cyo, kile ambacho utakifikia chote, ico uzabona kigenze, kile ambacho utaona kimekuwa sawa, ugatekereze ko ari wewe, usifikirie upeke yako, bizaguha imbaraga, itakupa nguvu zo kumva ko ibyo wagezeho byose, za kusikia kuwa yale umeyafikia. Hari uruhare rw'umuntu utazi, kuna jukumu la mtu ambaye umjui, wabikoze bigenda neza, ambaye amefanya alafu nawe ukafanikiwa. Ukiona umepiga chorus watu wakaitika, ukiona umehubiri watu wanasema amen, ukiambia watu wasimame wanasimama, ukiona umeandaa vitu na zinaenda sawa, nugaruka ukirudi uzavuge ngo hari umuntu wabigize mu ruhare, useme kuna mtu aliyejukumika. Nuzoja gucuruza ukabona byakunda, ukienda kufanya biashara unaona iko sawa, ukabona hari bidasanzwe byabaye, unaona kuna jambo si la kawaida limefanyika, ngo byanga byakunda, useme kinachowezekana. Hari umuntu mu rukerera wanse, kuna mtu asubuhi ameniombea, naringiye gutanga haleluya iremereye, ngelishauti haleluya, abantu basinziriye babiri, nikaona watu ambao wawili wamesinzia. Kwa hii kuna mmoja hapa, kuna mwingine, kwikanga kibazo kikaba kirabaye, naona wanaweza wakashtuka. Ico bizagufasha rero, itakusaidia nini? Nutahura ko hari umuntu wabigize mu ruhare utazi, ukigundua na kutafakari ya kwa kuna mtu amejukumika ambaye humjui, bizagutera kuza gushima Imana, itakufanya uje kumshukuru kuko mu gihe zakoze umuntu utazi, kwa maana imefanywa na mtu ambaye humjui, udafite nuko wamushimira, na kuna vile unaweza ukamshukuru, uzashima Imana, utashukuru Mungu, kuko Imana yaciye mu, kwa maana Mungu amempitia mwingine. Ibyo si bibiri mvuze, hiyo si mbili, bivuye muri kimwe, imetokana na moja, cyangwa mwabifashe neza, ama hamjachishika vizuri, mwabifashe kimwe moja. ni ukuvuga ngo, ni kusema turi ku rugamba, tupo vitani, ico narindimo, ndicho tugomba kuba umwe kubera ko turi ku rugamba, tunafaa kuwa mmoja kwa maana tu vitani. Ubumwe bwacu, umoja wetu uzatuma dutsinda urugamba, itatufanya tushinde vita. Ikintu cyose kiduhagaze imbere, kila kitu ambacho kinasimama mbele zetu, ikintu cyose kitugoye, kila kitu ambacho kinatusumbua, hamwe n'ubumwe, pamoja na umoja, kizatsinda, kitashindwa. Hanyuma rero, baada aya aho ngaho, hapo tukianza pointi ya kwanza, agastari kamwe karimo, pointi ya kwanza nakavuga ngo, ni inayosema aho uzobona undananira, pale utaona mwenziwa ameshindwa, niho ugomba guhera, ndipo unafaa kuanzia, kugira ngo bishoboke, ili iwezekane. Amen. Amen. Hari uzobona bihabipfira, hapo ambapo unaona inaharibikia, saho kuigirayo nguhunga, sipa kusonga ili uende mbali, naho kwinjira kugira ngo ni kuingia ili uweze kufanya jambo. Iryo ni rimwe. Irya kabiri, na pili, aho uzabona wabikoze neza, bali utaona umefanya vizuri, uzamenye ko hari izindi mbaraga z'abandi zahiwe, ujue ya kuwa kuna nguvu za wengine ambazo zimekusaidia. Nitumara twese, alafu sote
Yoshua wari ku rugamba. Yoshua ambaye alikuwa vitani. Mose wari uzamuye amaboko. Musa aliyekuwa akiinua mikono. Uri na Aroni bafasha amaboko. Uri na Aroni ambao wameshika mikono. Abo bose bahurije hao wote wameambatana pamoja. Baravuga ngo Imana yadutsindira. Wakasema Mungu ametushindia vita. Imana ishitegereje. Mungu kila anachokingojea nuko tuigarurira amashi. Ni tumurudishie shukrani. Komera Imana amashi. Shangilia Mungu makofi. Kabiri. 2. Kabiri ga yiri yarimo. Zabacanze. Ngo ni ngomezi. Tugomba kuba umwe irya kabiri. Tunafaa kuwa mmoja. Irya mbere tugomba kuba umwe kubera ko turi ku rugamba. Kwanza tunafaa kuwa mmoja kwa sababu tu vitani. Irya kabiri tugomba kuba umwe. Ya pili tunafaa kuwa mmoja kugira ngo amasengesho yacu yumvikane. Ili maombi yetu yasikike. Gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya mitume. Igice cha 12. 12. Murongo wa 14 no wa 15. 14 15. Tugomba kuba umwe. Tunafaa kuwa mmoja kugira ngo turahisishe amasengesho. Ili turahisishe maombi yetu. Amasengesho yorohe. Maombi yawe nyepesi. Amasengesho asubizwe byorohe. Maombi yajibiwe kwa uwepesi. Amahitaji akomeye asubizwe. Hitaji kubwa ziweze kujibiwa. Haleluya. Kubera imbaraga z'ubumwe. Kwa sababu ya nguvu za umoja. Hari umuyumbu umwe ntazi. Kuna muombezi mmoja ambaye sijui. Yaravuze, amesema, aravuga ngo gusengana n'umuyumbe wo handa tazi. Akasema kuliko kuomba na muombezi wa mahali pengine ambapo hajui. Ngo yosengana n'umuzaifu w'iwabo bazi. Anaweza akaomba pamoja na yule mzaifu wa kwao anayemjua. Ngo nivyo byomworohera. Ndio inaweza kuwa nyepesi. Iki gice tuvuze. Hii sura tumesoma. Herode yuzura umwuka w'ubugome. Herode akajaa na roho ya ugomvi. Afata intumwa, akachukua mitume, afata Yakobo aramwica. Akamchukua Yakobo na kumuua. Wabonye abantu babinezerera. Alipoona watu wamefurahia. Biblia iravuga ngo yiyongeza Petero. Biblia inasema akaongeza Petero. Aramufata ngo amujana mu nzu y'imbohe. Akamchukua na kumpeleka kwa gereza. Afata abasirikare baramurinda. Akaleta askari wakamlinda. Abasirikare 16. Askari 16. Ku miryango yose abashira. Kwa kila mlango akawaweka. Akingiza ugicha. Akafunga milango kweli kweli. Amaze ngo abitorere. Alafu watu wa kanisa. Uzamuri biganza duheze bari. Inua mikono tumpe Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Abitorere ngo bishira hamwe baravuga ngo tuje gusenga. Watu wa kanisa wakaungamana wakasema twende kumuombea. Bishira hamwe abitorero baje gusenga. Wakajiunga pamoja na kwenda kuomba. Hanyuma ngo binjira mu chumba. Alafu wakaingia chumbani. Chumba barimo basengeramo. Chumba walichokuwa wakiombea. Ni chakindi kijya cyo hejuru. Ni kile cha juu. Chakindi Yesu yasizemwe abigisha. Kile Yesu aliwaacha wanafunzi. Kwa nyina wa Marko. Kwa mamake Marko. Niho bari mu maombi. Hapo ndipo walikuwa kwa maombi. Ngo barasenga. Wakaomba. Barasenga. Wakaomba. Hallelujah. Hallelujah. Imana ngo iramanuka, malaika manuka ngo akura Petero iyo yarari. Malaika akashuka na kumuondoa Petro pale alikuwa kwa gereza. Aba bantu basengiye usoma kiriya gice. Watu wakiomba niliposoma sura hiyo. Ntakwizera bari bafite. Hawakuwa na imani. Imani bari bafite. Hawakuwa na imani. Ariko imbaraga zo kwishira hamwe. Lakini nguvu za umoja nizo zabohoye imbohe. Ndizo zilifungua mfungo. Imigozi yari baboshira doho. Kamba zilizokuwa zinawafungwa zikafunguka. Imiryango yari kinziri kingura. Milango ikafunguka. Barahaguruka Petero aragenda. Wakasimama Petro akaenda. Ngo ageze ku muryango arakoma. Alipofika mlangoni akabisha. Akomanze ngo umukobwa bari kumwe mu maombi. Baada ya kubisha yule binti waliokuwa pamoja mu maombi akaenda kufungua. Ngo ageze ku muryango. Alipofika mlangoni ngo biramurenga yumvise ijwi rya Petero. Ikamzidi aliposikia sauti ya Petro. Asubira yatarakingura. Akarudi bila kufungua. Ngo abwira intumwa. Akawaambia mtume. Arabwira ngo numvise Petero. Akawaambia nimesikia Petro. Baravuga ati nibisazi. Wakasema wewe ni mwendazimu. Ico nico kiza kimbira ko batari bizi. Hiyo ndiyo inaniambia kuwa hawakuwa na imani. Baravuga ati ntibishoboka. Wakasema haiwezekani. Haruzuja kwa Herode akagana. Kuna yule ambaye anaenda kwa Herode na kurudi. Ariko imbaraga gusaza ubumwe. Lakini nguvu za umoja. Bila kuko bahuje umutima bagaha. Wameungana na moyo wakaweza kuomba. Hallelujah. Hari izifuzo zinshi. Kuna mahitaji mengi. Hari amahitaji menshi atazasubizwa. Kuna mahitaji ambayo hayatajibiwa. Imana itegereje gusa ko tubu. Mungu anahitaji tuwe wamoja tu. Imana itegereje gusa ko twishira hamwe. Mungu anangojea tujiweke pamoja. Ila dusubizwe zoro. Ili tujibiwe. Hallelujah. Hari imiryango yakinzwe. Kuna milango ambayo imefungwa. Hallelujah. Zawa donga ze Jericho. Zawa zawe nale. Sawa donga
Zose Jeriko Zawa Zawelale Gizo Ikikezi Yeriko Gizo Ziraridute Gizo Ikikezi Yeriko Gizo Ziraridute. Hallelujah. Hallelujah. Manirinze ko twishira hamwe ngo dusenga. Mungu anangojea tujiweke pamoja tuombe. Dusengana umutima umwe. Tuombe na moyo mmoja. Maana ni twitegereza. Mungu akitutazama. Hari imiryango idashobora gukinguka. Kuna milango ambayo haiwezi ikafunguka. Hari imiryango y'itorero itakinguka. Kuna milango ya kanisa haiwezi ikafunguka. Gereza bitorero bishize mwe bagasenga. Isipokuwa watu wa kanisa wajiweke pamoja na kuomba. Hazahubwo ntekereza basho. Zingine nafikiria wachungaji. Hazahubwo ntekereza. Zingine nafikiria. Iyo ngenda nikitembea tembea. Zabindi agahungu kanyamuhoza gaheruka kumbwira ngo ni Samuel. Kuna kijana aliyeniambia agahungu kanyamuhoza. Kijana yake Nyamuhoza. Nasanze mwabo bakurikira Revera kuri YouTube habwiriza Revera. Nipata wakimfuata Reverend akihubiri. Lakini ngo kwa nini wanapendanga kwenda kwa chachi zingine? Wanaendanga kwa chachi zingine. Nonongo uche naje arampa magara rabimbwira. Alafu nami pia kanini. Amajambo uwo Mungu cyane. Ana maneno. Ngo apendi twende kwa chachi zingine. Nimba namwe ariko muzampenda yarareze nyobe gukundu yayisabona ko atari hanari. Nikashindwa kwa nini amejua. Narivuze ngo iyo ngenda nje burya uko nyine narimvuze. Nikasema nikienda kwa makanisa mengine. Hazabwo wicarana n'umuntu. Sasa zingine ukikaa na mtu yakubwira uko kanisa rimeze. Akikwambia vile kanisa lilivyo. Ukibaza unajiuliza Imana irashobora gusubiza icifuzo basenge. Je, Mungu anaweza akajibu hitaji la kanisa? Iyo hagaze basenga tugiye gusenga. Wakisimama wakiomba tuende kuomba. Basenga gute? Wanaombaje? Ushize harano narindi. Kuna pahali nilikuwa. Umuntu arambwira. Tu akaniambia. Bari bambwiye abayumbe cyari gitaramo cy'abayumbe. Ilikuwa ni baada ya waombezi. Ngo kibazo cyahabaye. Eti tatizo. Ngo kwa korali Elohim. Kama vile kwa ya Elohim. Ntange gurugero hano. Nitoe mfano hapa. Huko nkaba naciyemo nk'ikanisa. Nikawa nimekata kanisa kipande. Kajana nk'igice kimwe cha Elohim. Na kuenda na pande moja ya Elohim. Noneho bikurikirana kuri afishe hari handitseho Elohim. Alafu sasa kwenye kulikuwa kumeandikwa Elohim. Noneho bajya najanye. Alafu wale nimeenda na wao. Bakavuga ngo nibo Elohim. Wanasema wao ndio Elohim. Abandi basigaye nabo. Wale ambao wamebaki. Ngo nibo Elohim. Wanasema wao ndio Elohim. Bagahamagara president ngo nitwebwe turirimba nitwe Elohim. Wanaambia president sasa sisi ndo tutaimba. Abandi toya Elohim ni yasigaye. Elohim ni ile imebaki kwa kanisa. Kumarenda mubaza. Nikamuuliza. Bampeze nanjye tuvugane. Wape nami tuongee. Ndamubwira ngo noneho uko dukemura kino kibazo. Nikamwambia vile ya kutatua tatizo hili. Bararepese ariko neza bose. Lakini wote wamefanya mazoezi. Bose baze bariri. Wote wakuje waimbe. Amaze turebe. Alafu tuone. Bararirimba turataha. Wakaimba tukarudi. Mbona ugo rubanza rura nikaona bamwe baririmbye yabo abandi yabo. Wamoja wameimba kwao wengine. Nabwo ngo bahamagara iryozi n'uburiretse ubahamagare mu yandi mazina. Uwaite kwa majina mengine. Riri yurushire ku ruhande bazosigara kugeza usi ndamenya nimba barakirana. Saa hii sijui kama wameweza kuelewana. Nari ndimo mvuga ubumwe. Nilikuwa nasema juu ya umoja. Noneho baza kunyereka umwe wazi ucangamuka cyane yazaririmba. Sasa wakanionyesha yule alikuwa anachangamuka. Kaniambia yule ese yagiye kundi kuri YouTube hajya. Eko barambona ntacyo bitwaye. Arambwira ngo uriya ngo turi muri repetition ngo niwe wazanye abapolisi baza gutwara sente. Akaniambia tukiwa mazoezini huyo ndiye ameleta polisi wakuje kubeba keyboard. Yanezerewe bikomeye cyane. Alikuwa amefurahi sana. Kandi sente ibitse na keyboard ikiwa imewekwa. Tugomba kuba umwe. Lazima tuwe mmoja kugira ngo amasengesho yacu yumvike. Ili maombi yetu yasikike. Ichifuzo twosengera igihe kirekire. Hitaji ambalo tunaweza tukaombea kwa muda mrefu. Imana izibanza igategereza. Mungu kwanza anangojea. Ikavuga ngo ndinze ko mubumwe. Anasema anangojea muwe mmoja. Ndinze ko mwihuza hamwe. Nangojea mjiunge pamoja. Imari gisubizo kimana. Alafu jibu liweze kupatikana. Amen. Amen. Gatatu gira nsozi. 3. Cyangwe 4. Ubutumwa bwiza bwa Yohana hariya twasomye. Yohana mtakatifu pale tumesoma. Tugomba kuba umwe. Lazima tuwe mmoja kugira ngo abisi ili wa ulimwengu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 17:21. Yohana mtakatifu abisi bamenye ko ili wa ulimwengu wajue ya kuwa
Yesu yatumwe n'Imana. Yesu ametumwa na Mungu. Kuko Imana na Yesu ari umwe. Kwa maana Yesu na Mungu ni moja. Ngo iyo tubaye umwe, tukiwa mmoja, tuzatwerekana ubumwe bw'Imana. Tunaonyesha umoja wa Mungu. Ishusho yo guhura tukaja hamwe. Sura ya kuungana na kuwa pamoja. Abisi yo bitegereje ubumwe. Wa ulimwengu wakiona umoja, bazabamenya neza. Wanajua ya kuwa, bakavuga ngo koko, wanasema hakika Yesu yatumwe n'Imana. Yesu ametumwa na Mungu. Iyo babona hatari ubumwe, wakiona tunamtengana, tuba turimo duhakana icyo Yesu yavuze, tunakana kile Yesu alichokisema. Yaravuze ngo jewe na data turumwe, akasema mimi na baba tu wamoja, nabo bagomba kubumwe. Nao wanafaa kuwa moja. Iyo tubaye umwe, tukiwa mmoja, iyo torero ligize ubumwe, kanisa likiwa na umoja, iyo korali ligize ubumwe, kwaya ikiwa na umoja, izayerekana ishusho y'ijuru, inaonyesha sura ya mbingu. Soza gatatu, tukitamatisha kane nsozi. 4 Gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya